अब भन् ओम केशवाय नमः ओम केशवाय नमः ओम नारायण नमः ओम नारायण नमः ओम माधवाय नमः ओम माधवाय नमः ल उठ अब चढाइ त्यो सूर्यलाई जल चढाइ अनि के भन्ने रे ओम सूर्याय ल भन् सूर्यतिर नमः ठिक छ अब के गर्ने नमस्कार गरी सूर्यलाई नमस्कार गरेर नमस्कार गर ठिक छ अब ल भन् ओम भुभुर भन्ने क्या गायत्री मन्त्र ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् त्यस्तै भन् क्या 11 चोटि 21 चोटि भन्ने 11 चोटि भन्ने ओम भूर्भुवस्सुवः मनमा नै भनिनुहुन्छ अनि के थियो ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात् फेरि भन् ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं प्रचोदयात् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्सुवः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्सुवः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्